agus fáilte chun bhád náisiúnta rial é seo sa dhéiristan. Seo slí úsca ar líne bhór agus apar go bhfuil sealaíon álín mún gúirsteodm. Tá bain níos hála sin, chanéis sin mór an éad drást, ach sin a bhaine sáirte san riach airníchte. Agus seo trénis múid sin an sémasach. Seo shit. In ro fisacid, gur é shit a djinmh hréine a chleachcid an an filmícin Harry Potter. Cuir, seo bhuitacin nach bí fis acu a ha go má inseach mun dhéiristan. Sé I chiad a bhaile an an bréchtaí a chleach cuach uisce gus na solis sráte lasach. Aparu sé sin. Stochan nach ille go inseach sin. Cuir, go bhuitacin a ha inseach, bec an ceol. CBBC Aig A Mhòd. Seálarid a hacam is seo, agus ha mi dulach luich gemelas. Agus ha trúracham is seo a ha dulach luich cúlaraim seo Grace, Heather agus Flora. Agus ha uania ag Grace, Jarag ag Heather agus Gorum ag Flora. Agus gibí cóio baroch fócanan is seachan a fella acam siatsan a bhuanachas. Fel si Joshua? Oh, wacht. Gaan jullie zo meteen goed kliksen waar shit.
nach ra sin díadach scanneal. Inis had tá mána san barach ceol. Wow, na hawn ac efo hand Holland. Agus ha se ula gyma ari na beine hwrsw. Cha dwi'n mysio bawn e rif. Sgan you listen cur son? Eisiau se sio. Chawn yn al horio do laf. Yn ffai mi bawn? Cyn sioch. Ach, wel, na gaf drog. Stoch en naflin. Bysyn i'r as y marach, let hynioch. Caini, gyfel sy'n i'r iPlayer y BBC, agos i'r channel YouTube BBC ALBA. Hwnnw'r sy'n... Chawn yn al, horio, jay!